Danas ću vam predstaviti jedan vrlo značajan i zanimljiv istorijski lik koji je, nažalost, delimično zaboravljen, ali dobro da se to danas menja i da za to ima više razumevanja. To je lik i delo Milunke Savić, žena koja je mnogo zadužila nas Srbe, a da li smo se mi odužili njoj, vidjet ćemo u ovom kratkom času. Dobro je što u Nišu imamo ulicu sa njenim nazivom. Toliko je ta žena mnogo učinila za nas. A žalosno je što vrlo mali broj ljudi zna ko je ta žena. Pa eto mi učenici osnovne škole Bubanjski heroj iz Niša dajemo predlog gradskom rukovodstvu da postavi bistu ili spomenik sa njenim likom. Ona je to zaslužila, a evo vidjet ćete zbog čega. Rođena sam u Koprivnici kod Raške 24. juna 1890. godine. Početkom Balkanskih ratova 1912. prerušila sam se i ošišala kao muškarac. I kao dobrovoljac, Milun Savić, postala sam vojnik u Drinskoj diviziji. Učestvovala sam u borbama kod Skadra i u Bregalničkoj bici 1913. I tako neprekidno sam ratovala sve do kraja Prvog svjetskog rata. Bila sam ranjena i u bolnici na lečenju od zadobijenih rana otkrivaju da sam Milunka, što se ubrzo pročulo u srpskoj vojsci. Početkom Prvog svjetskog rata ponovo se prijavljam kao dobrovoljac, i to kao član voznog puka. Komandant puka bio je Dimitrije Matić. U isto vreme, sa mnom, bila je još jedna heroina, Škotlađanka Flora Sanders. U toku povlačenja srpske vojske preko Albanije, početkom januara 1916. godine, bila sam teško ranjena pa sam preneta u Bizertu na lečenje. Borila sam se u borbama na Kajmakčalanu u okuci Crne reke, kada je gvozdeni puk bio priključen 122. francuskoj kolonijalnoj diviziji, zarobila sam 23 bugarska vojnika. O ratniku Milunki Savić pisala je strana saveznička štampa. Posle rata dopisivala se sa francuskim stranim komandantima Emilom Gepartom i Louom Francho de Pereom. Uprkos slavi i počastima, ostala je i dalje skromna kao čobanica u dolini Ibra. Za pokaznu hrabrost u borbama dobila je čin narednika. Pismeno je pohvaljivana od strane savezničke komande na Solunskom frontu. Najpoznatija i najhrabrija žena ratnik u Prvom svjetskom ratu među Srbima dobila je mnoga srpska i saveznička odlikovanja. Zbog podviga u ratu prozvana je srpska Jovanka Orleanka. Hrabro i stoički je sa svojom generacijom podnosila ratne nedaće. Kada su ratovi završeni, kraće vreme bila sam na službi u vojsci u Sarajevu, gde sam se udala za Veljka Grigorijevića sa kojim sam imala kćer Milenu. Veljko je ubrzo napustio porodicu, a Milunka se preselila u Beograd. Kao samouka i bez škole zaposlila su u hipotekarnoj banci gde je dočekala i penziju. Jedno vreme živela je u Skadarskoj ulici. Od svojih sredstava kupila je malu kuću na Voždovcu. Pred samu njenu smrt, nakon nekoliko novinskih tekstova o zaboravljenoj srpskoj heroini, dodeljena je garsonjera u naselju braće Jerković. Odgajala sam 3 usvojena deteta. Milku, zaboravljeno dete sa železničke stanice u Stalaću, Radmilu Višnju, svoju sestru od ostarelih ujaka i ujne, i Zorku, sirotu devojku iz Dalmacije. Pored toga iškolovala sam još 32 dece, što od rodbine, što sa strane. Milunka Savić je ovo mogla postići jer je imala znatne prinadležnosti, platu, invalidninu i francuska primanja uz 2 legije časti. U slobodno vreme šila sam šinjele za vojsku, u čemu su mi pomagala i deca. Zanimljivo je da je u stanu za vreme školovanja držala i bugarskog studenta Bebela Ninkova, sina komandanta poražene bugarske vojske u Prvom svjetskom ratu, koji je do Milunke došao po preporuci svoga oca da mu Milunka pomogne dok se ne snađe. Ostao je do kraja studija i oženio se Milunkinom sestrom od ujaka Radmilom Višnjom, koja je živela od 1921. do 2004. godine. Milunka Savić umrla je 5. oktobra 1897. godine u Beogradu. Sahranjena na novom groblju i jedna ulica u Beogradu danas nosi njeno ime. A sada će nam nešto više reći njen komšija. Baba je bila lav, teško je živjela, ali nikad nije kolom duhu. Znaš li da je živjela sa ćerkom koja je bila bolesna? Nije je bilo lako. Nije. Niko je nije dolazio, bile su zaboravljene. Samo su joj dolazili Francuzi, jednom godišnje. I tada dođe cela svita, puna ulica besnih automobila. Dođu i ovi naši, obećaju da će im pomoći i da će sve biti bolje, pa ih opet nema do sledećeg. Da li ste znali u komšiluku koja je bila Milunka i sećate li se nekih anegdota? Nije dete prošlo pored nje, a da nije iznosila bombone i čokolade. Evo, sad kad ti pričam, ni sam ne znam odakle. Znaš li da su se hranili iz narodne kuhinje? Kako? Objasnite nam. To su bile 2 sobice. U jednoj bi živjela
žive Rome, dok su drugoj čuvale ugajice koji su se grejale zimi. Leti bi baba sedala čitav dan na klupi ispred kuće. Govorila je da su Francuzi htjeli da je vode u Pariz, da je daju kuću, penziju i poslu. Nije htjela, a bolje da je otišla. Kakva je bila po prirodi i kakva je bila narav? Po prirodi je bila bučna. Često je vikala, a još češće psovala. Ipak, ni sa kim od komšija se nije svađala. Svi su je izuzetno voljeli i poštovali. Ostalo je zapisano da je Milunka Savić najodlikovanija žena ratnika u istoriji ratovanja, a prilikom uručenja francuskih odlikovanja pred njom su u znak pozdrava spuštene zastave proslavljenih francuskih pukova iz bitaka kod Argoa, Liježa, Verdena i Marne. Ovo odlikovanje lično je i uručio general Franč de Pere, komandant Solunskog fronta. Žalostno je što nas na nju danas podsjeća samo jedan jedini spomenik podignut u Jošaničkoj banji. Da je Milunka živela i ratovala za neku drugu zemlju, to bi sigurno bilo drugačije. Ipak, jedini krivci smo mi sami i krivca ne treba tražiti u komšiluku, već da se svako na svoj način potrudi da se zaboravljeno otrgne od zaborava. Konačno je došlo bolje i razumnije vreme, pa je tako naša heroina Milunka Savić sahranjena u Aleji Velikana 2013. godine. Eto, to je bila jedna kratka priča o našoj zaboravljenoj srpskoj heroini.